Malo bito kone ti kore peke u ho whanga te ngai whatap kota peo to tau whake atu mei he whaleni. Ka tamo ke whahokanga tonu atu mei he whale whapureanga St. George ai whamatalanga tonu Fekau'aki pia mo e whakataanga. Ai e Palemia pia moknau tolo kaume mipa mei he kapneti. Mangahi kautatu Faiongoongo mo whamatala. Pe koe uk wha tapaikina ko e press conference i lea Whabritania. Pege ko e Palemia e Hu'akavameiliku ko ne mea mai. Pe ke tokon Palemia po a stay. Ka o mai minister ko e ki mori mo e takmamata. Whekita uto i ka mano. Mahalo pe mani te nau toki Moimoi mai. Kia ko e malakin ke kamata ai whatahaanga. Pamalo te Paula mai hatani. Kore pe mua ke kore ke mista tokon Palemia. Ke de fai mai mua lotu ke kamata ke tau press conference. Tua maf ke mau tamai ala ofa fiona ke fafta ia hon. Tau hi ofa fiona fai ke he. Ek Palemia ka mai o minista ka Faiongoongo mau he ni he hon. Malo ma uivi. Malo no tataki mai ai fonuani. Na mau falala begi ha fiona me kamatangan de ngai fai ngata to be. Pena kai ke fonga ke ha fiona me fononga na mau fa hoko. Mau sia ya hon mono ngai pole. Meneo mau ngoi pe si ho mau vi ka ko mau tui fa pau pe ko ha fiona. O ko ke fai hono ka toi mono fa e mau ngai fa amu fai ho mau fa lot lahi fa mama ho mau loto mau ngai lau mali. Ya ku kai fonga ke ha fiona ka ko ke tataki e mau mea ko tope. Malo opito e mau ivi, malo e mau mama. Tu e mau kole o to e hoan. Pe hoko to e beke ngau e mau fa hok mai fonwa. Pe mono tokanga kina ngai fenga ta o ya honi. Ke ona ke ile kina ma dolga ke hoko to no tataki e mau fononga. Fo mama e Palemia ka mai pureanga. Kau Faiongoongo ne ek mo nau fatongia ko no ato e ngahi whamatala ke whamama ka kai o e whanua. Ka mauloto atu ka mau tui ka mai ho Eiki. Pea mo e ka kai koto o e whanua. E whai hono te lehi. E taim whai ngata koen. Pa ke kei puke peki mau tol tau whanonga pe mo e whiona. Te neongo e whai ngata a pe mo e mau satu hangeo ku whapopo uri e ka hau he taimeni. Ka ku mau ilo e amanak lelei ko koe. Ka mau ilo to taha ku ne puke ka hau mau tol. Ko e afiona. Ko mau amanak angai. Ko e kau ai afiona. I e mau mea ko tope. Whaitāpu e gina whataanga o e hoatani. Pa ke tuke hoko. Ai whakamāmau mau whai. Ke toko ni he mau ngau e mai whanua. Pe mau kole mo e mau whaftai. Hoa sisu kalais ko alo. Mau whamui. Amen. Tapu e o tua mafi. Tapu e King Tupo ono. Kui nara spau mo whare ha mo ofa. Wa kore peke hufanga e whakatapu. Wha ke toi pe me he tau wha press conference koni o whawhai. Kai whatu pia ki whamatala. Whikang mo ngai Faiongoongo pe ngai whamatala nai mau mai talu me he tau press conference wha mui taha. Whikang mo Covid tahiwa. Ai koe ke toto keisi talu me kamata koe ni ai ono ilo koe ni ai ngahi keisi koe ni Tongani. Toto keisi tai ni mi koe fitu ngau tahanima. Koe keisi fo o wai e fitu noa. Recover, ai tolu ngau maa wha. Pe toi ai active keisi e wha ngau tahata. Toto keisi talu me kamata koe fitu ngau tahanima. New case e fitu noa, active case he tai ni me whaangiau tahataha, he ko recover ai tolu ngiau maa wha. Koe test PCR la e valua whihi wauno nai whai, pia koe red, pia koe rapid antigen test e wamano ni maa whihi wangiau taha ono na e whakahoko. Vaccination ni koe nau tolu koe na sia e na Hu'akavameiliku pe se te hiwa fitu he tainin. Matui na e toi whakalere i a peisi koe na e kawe aki. Tangi pe koe na e simea kia e mi ta boui.
Second dose pe se te valuhiva, po koe booster leva tau alake o whanoa. Koe whaigiki e toki mea ke e Mr. Moimoi, kau toi tanaka pe ki ai. Hake peko mo mea ai i he moni te na e kamata ai. Pena e launch ai Polokalama reconstruction, recovery reconstruction ki he Tsunami. Ai na e kamata ai ni pātangata ka uma a koromotua, sopu koromotua. Ai ko ngahi whare ni ku whatatau ke sawe na e whai whia mau ke langa, ko hinga pena e holo, pena e mau kai ke toi lava o whakalerei e ngahi whare koe ni. Tō he tai nimi, koe whare e wang iau walono, wamana ke langa, pa uia i leo mo ngai whare ni e whakalerei ipe. Pa uia i pe mo tokon ma ke, ai pureanga, ke ngai whare koe ia. Pia hange koe whakamatara nai o atu i he ono lodge koe ia, o uia i ngahi version ke, pe ngahi parani ke, ke whiri mea ai toko taha koe ni, o ku whiamau ke langa no whare, koe tahai, o tu pe lalo pa ko taha rewa o ku whakawae ki o lunga ko hinga pe na ia whainga maari ke hawai me he whonu mai tahi. Aia koe tu e tai nimi he whaka i he tawhaaki koe ni o e langalanga hake koe ni me he Tsunami. Whatatau ki he tau whaka ngata pe koe tau restriction koe time tatau koe tau ke whiu ke tu ai pe he walo ki he nima. Walu ki he nima. Whakaata rewa i he wike kahau, he osiko ni e current restriction, peko osiko ni e sāpate. A tā rewa ai whakatau ai ngahi rika shop, peko e ngahi whare ko ni o whakatau ai alkaholo. Kei tapu pe ai ngahi pā. Tatau pe mo kawatonga, a tā pe ka aluku maha o kilokawa, kau kei tapu ai kalapu, peko whakatata anga. Ngofua pe ho whai kawa hau api, peko ho fo i pāpol ko o ke iai. E tawhake sporti, e ata rewa pia mo e tenisi, pia mo e pika polo kai whai ko i tua. Ku taini me o kei wakai, he putungai mo ui, ai malu pia mo e tūkunga koe hono whai ai sporti koe ni i whare. Ka he taini mi, koe whare i ki ata pe hono whahoko ai sporti koe ni tua, hangepe koe tenisi, pia kau kia i mo e tāpulu. Ai koe kahi sportia o ku kamata ki whakaata ia, mei he ui ke kahau. Te u toki tuka ten ke mi sāmo ui, ke re toki o maha whaikiki ki ngahi whamatala koe Fekau'aki mo i Koviti. Taha hiwa kai toki tānaka e pia ngahi whamatala nai. Malo. Malo pito Eiki Palemia pia ko kore peke uwhanga atu he talawhatapu ka kato ne kamata ke whakataha angani. Pia ko tui koe ki tānaki e te uwhai, koe ki tānaki no. Na e lava lelei e press conference e potungai mo uia ni afi pa mo e kau Faiongoongo. Pia na e lahia ngahi mea na e whamatala, pa ngai whehui. Tu kehe ka pau e toke aha ngai whehui. Mahino pe foki koe press conference ane afi na e rau koe ki ane afi na e ono ngeau whanima. Pia mei ke isko na ma ona afi to ko fitu no ko fitu ngau tahani mai ko he ahoni po fatonga yang he tau press conference ne afi na imagino na ki to la he ki na to me tori ka ko e pongpongin ko to ko fitu no ko ni ko la tape me ki koloka nga api pe ko ni o tori ko lo malinda ma mo ngahi ke holo pe he community ka kono whakatoa ki he kau Faiongoongo, kau mai ka kai whanua. He kai ki uto e whalolo au ku osmaala ala ngahi mea ia i he press conference ane afi. Ka e hoko atu ka pau mahalo ko mautolo ko e taini miha. Tari peha ngahi whehu, Fekau'aki pepe ngahi mea koe ni ki he Covid tahiwa. Malo? Malo kista mui. I hoko atu ne kahau e tautou whai rewa e briefing e potungai mo ui, Fekau'aki mo e whika koe ni Covid tahiwa. Kai toki wakai peke tua taha peha tau press conference pen, ke tari whakalufua ha ngahi mea utokanga ki ai kau Faiongoongo. Tu kehe pe au pau iaha ngahi ngongo whia mahu inga ki tau lava po tā noa ki ai, pe toi ui rewa ha press conference.
Nei ke tana ke pinge me na fa hoko ne nai ko ya ko e toi malolo pe secondary school ai high school o gai foki ai tau repeti ma na o se me apikai mi sta moi waka no si la Australia he tu site pe afisi le mo ha mo he tu apule lulu fatoki ale foki po ngai moi ke na to ngai ki na tol ko ni wo mai ko ni ko to fa ngai tu ai le wa mahal o to nu sai pe ke toi te wang ai ngahi ko ai ako high school mo ko lisi ki he wiki hoko mai kai no fo ai pon ngai mo o to ngai a ki na tol ko ni u fa foki mai ko ni i he waka ko ni u waka e ua ko ni o hau ai a ko me pe u to fa si o kai ko nga pe ke u positive cases ke si o na hoko ai fotu e ako wa u hinga ai ke to lahi ngai ai u positive case ai u pe rewa ke to tolo ya pe me wi ka hau to te wa ngai pe ngahi ka fa ya ko mo ka pule ako ki hana u hoko atu e apa e sai ai pe ai tau u case e hui ka hau kai hau pe hau fe hui bang me anga mo fo me pe ko tawanga ki ai ko hinim ai ki mo ai ta italia to na filo malo to fo ki mai lava e quarantine ai io la Eiki Palemia ko ki feu ni na eke ani afi ki he press conference ko ai pot nga moi ki he ke tafaki ko Fekau'aki ko me Tongatapu ki motu hange ko hapai pe mo ewa pane me mai ai minister moi update mai ahoni ai foi tunga ko ya paua ko ki ai Eiki Palemia ke tafaki ko ai sky SpaceX ko ki motu he ke contact mai pe ai ka kai me motu o nau ke town ni pe na communication ko ai pe ke ha ki update ke ilo mai he kai nga me motu ai tu ngau ai ko ki SpaceX pe me Skylink malo te kamata pe he folau ko ki motu ko to ko sen ngai foto tu na mai he pe ko pase kabineti o e whakaata alu ha pai tau fit foka e ua mo ha pai te kai ke au ke Covid o ko whakaata ke o kau kai whonga o pau ke nau ke comply ke ulaki te ke aho ni ma te ke home isolate ai tonga ni ke whapapau pe check health pe ko ke kau he kau context ko i tonga ni ke whapapau ka pau te ke kau he kai whakaata ke alu ka pau ata te ke aho ni ma isolate he ni o spa te ke wholau pe tesi ko i wawa pe ko i e ua pe ko ha pai ho au atu pe te tesi i aho hono ni ma i ho i ai te ke toe home isolate pe i ha pai mo e wa he aho ni ma ko aho ko hono ni ma ka pai tesi atu ku ke negative pe pa atare ka manti fo ko ata ko ya ke tu pe mask ke tau hi pe utu tun ko ya ka pai tesi atu ku ke positive ya te ke toe isolate a ho fu ka wa pe ho ko pe no tesi ka wa lewa ke aya ko foto tu ko o pase kabineti ka ata lewa ke fai ai folau me hen ki ha pai mo ko ha ko me ha pai mo wa mai no fo ko ha uia o te ke ya e Covid ya fai nga mari be malo Yo ko uhinga fo ki ko kitana ka pe ya ki he press conference o uhinga ko ka folau ko ki motu hange ka pau te nau folau he wika hau ke instead e nau Tokyo fai e mea koe ni nau nofo ko tari mahino pe fok te nau folau pe fe mau e nau ai lisi mo ngā hingoa ko ki nau tolu ia ke whapapau u koe ke ha taha ia kau kontek holo hen ke whapapau pe koe ha e lere ta te tawala lava koe ke ki tau fia e ne au ki ai ka ko tu ko vamau ko folau ko ki ai u pape ke te civ Covid kit pa to ki he ka he waka ko hinga ko tai nimi ko foi ke spe e taha baba pena to mai mo nga civ specimen de te umanima he ka konteki ko positive case ko vavau mai o civ negative ka to ape ai ko ke fagato ko vavau ko foi trofito o se ata e toko on ko to ta peno ke ai ko folau mai me vavau ko me tatau pe hange ko fo no ko ngai motu ko no ke ha malo tana ke pe hange ko me bo ko swa ko atu ko uta falot fo no ko ke to quarantine ko ara pe ko ata be time ko ya hange pe ko na swa ko ki mo ko alu ni ka kai a pa le ko alu ka hau ma ki fa ni ma ko hinga le ke fa
hoko lewa o quarantine. O pau waha o wholau whakawawau. O ki ai pe mo whaunga ki ai kau pau ke kore mai ke CEO o health. O ki ai pe mo procedures ke pe ko protocol o pau ke kou ai o kou fru ai. O pau o kai ke ma o ko whi aho nima pa ke wholau. Ai ko hinga pe ia o pau o kange ko ni waha ko alo wakai i ho whae pe ko tata Eiki. Kore mai ke CEO o ki ai pe ai whaunga. Ki ala tari ai o wholau whawawave. O pau kai ke ma o aho nima ko ia whae wholau. Ai ko foi fonga pe ta ke ngahi mea whawawave. Iyo. Wa SpaceX. Iyo, ai aku tufai u terminalo. Ai ka koe terminalo foki e taha, o ku sai taha avea ki ha organization, pero ave tau ve ave ki he TCC, pero TCCL, panau tok tufake nau to. Ka atua ki ha amngau e taha, amngau pe ko ia around he fei tu ko tene mau. Ai kai ko ave nia ke funky tau pe ka ki ape taha pe ape u ape. Ke ka ko hinga pe ia he ko hake pe dia foi TC. Ke whangau e aki ke ngahi ia kau tahala lahi po hapotunga au kau ke mau ke natula ko na o fehui kau oku os kamata fotu watu I he TCC fotu watu he potunga mo ui kau ngā ngai fetu Ek Palemia ke ki ngatula pe o mau ku hawe contact mai me motu o ki hat pa mau haki time frame e pe avelo polo ki motu ka pa ko sa avelo polo tai mini pa ko ka fonga hau ke koia okay Ai ko kamata ko ni alki moto. Ako ni ospia vava ko kamata ke whakakato holo uma. Maro. Ko tana ke begai apa wa te he TCC. E ten whakalahi de vai ai me ai lava he TCC o mai. He ko nga additional capacity Pai lava de vai TCC ai ko tana mo TCC ki hange ko hokoko ko ni. TCC mo TCC. Na lava de ave de he funky package whakaako ia ko tan ko hu e whanawa ko ki ngai website e wa foi video a ko mo me pa tai totong. He ko hinga he atu tai toto ke foi tisi ko ni ai finga I ke a finga arrangement e lava o ave tai toto ngai ai me ko no atu kai ke tau hipe na commercial arrangement ya na tolu he ko na pau be fo ke na lele be mo na to malo abito fatapatu Eiki Palemia ona po Hu'akavameiliku ka ma fo ke ai tokoni ona po poste pa pe fo ke Eiki Minister Moimoi sosaya piukala ko fehui a kuia Fekau'aki mo tokon Palemia whamoremore pe na oku fuwawe fehui ko ni ka ko uhi pe foko ko disaster response preparedness planning oku kore atu pe ke katak whamoremore feituna oku ai pe whankile te o fo oku teke kakato e teu ko ke a wha mo ngai whatu tamak whainatula ka koe wakaiat pe ke ni mo na koe ha funky generator e toko ni ki he ngai le teo I ki pe mau os mau fo ke ngai le teo ma TV a koe lalahi koe funky le teo I kien whai kai tokanga koe ko time koe te wafa mahino pe kok nau tol pe raki whai ngata maki malo Sai be e whenga maare be ka tasi ke au mai a wha kai toki. Toki tiri watu pe he teu ko e a wha. tau no fo ha me a fa ka mo vili pe ke ha a fa Vai wa o mai o ke te kori ni mai. yo filo Ia, maro. Koe ki wheui. Koe tau ai koe tau whataptapu I me waru e whiawhke ni mai ngai. Kana o whanongo mai tau ulere mai ko teki whanongo whatara no ke he lotu. Pe ko halai ko mau. Kana si ai e tau ngāhi ma teu mo e tau o trial. Nei whai mai he ngai tau koe ki mua. Fekau'aki pia mo e lotu. Pena aswai ono whai ilonga e whai lotu hanga nofo hanga mea. Ako si au te gai ki tau taranoa ki he tūkunga koe o e lotu. Kai hae tūkunga ku tau au ki. Tapi kau ki patut nai te ose mau sio ke he uwhataptapu pe nai kau ai lotu. O mahino foko o tawa ko pe foko o me ko hoko tau ngahi fonua kau ngapi. Nai lahi ai o mafola vave ai Covid no silako lahi me u kai ngalotu ko tau tolo ai pe mo islands ko ai Pacific. Kana ma fa kau ke he tunga ko tai miniu ke mafola be mea. Neo ngahi ngawe ko to kau ke mafola fa poto ke tuku.
ai lotu I he taimin kata e tuke o sea te wika u kata toksio ai he tuunga koe ne transmit koe he society mo mantifo ke tau lotu tau hiva ai ka pa te tau whakawaha i loto ko hiva pe toko hongo fulu ia oskotoa pe loto ia te tau hiva pe mo masi o valbe ko alu foi mas ka asli le ho tau le o he mea ka koe u me ia tau mai ka tau pe o falong he mea ka koe anga e si o koe mea e whakapotang pe ki tuka te taimin ka tok fasio ke malo e mi sta bo uiga ko ki fehui be nia ko kore pepe lava tuku mai ai fika ai tuku mai ngahi kolo pe mo ngahi fika ko keisi lolotonga ko inga pe ku fehui o ku hangana ku hoko I toritori ko ngalahi ka keisi ko ni ahoni ko lomarinta ko ka nga api e ho ha u kolo ni o ku nau fadongo ko ngahi keisi o ho nau ka nga api ke nau lava fra e mahu inga ke fra e ka kai ngahi ha ngahi kolo pe mo lahi keisi ko ku ai pe ko kitana ke pe ki ai e malava pe ke ahani ihia o ku mau nau tolu I he kolona he vailas kolona pe nau kai te ke nau mai na to sivi be fa fe ilongaki pe mo potunga we pe nau recover pe nau tolu ia nau tolu pe ia I tu au te ke fa ha fe ilongaki ia pe mo potunga we e malava pe ke hoko ngahi ha mea beheni Range si o ke ne tale to feo I Malo bito fa pe fa ta ko fe ma winga bito ni ko ulagi pe ko fa ampe ke fa tonga pe ka kai na tula Omicron very infectious ai ko me ko o fainga ta ai no contain ko fe me da hang ko ai mai ko tam ko ta fa surveillance ke ka kai ko ngalahi fainga ta ai no ta fi ulahi ko ulahi ka kai o ga now symptoms ai au nau alo holo pe na tolu mo vai la si ka kai ke iloi ke sivi ai ko hinga fuke o tawanga I ko o fenga ke puke to lahi ko to pe o contact o advice ke na no fo mau I ap ka tau to hanga o sivi mo observe ka pa fa fenge ku ai foi a ta fa do hanga ko le ke ka kai ke na no fo mau ai ko mo ne bit ko hinga ia ko o fenga ta ai Omicron ni mama ni ma ko me be o ku itongani o ku tau tokanga lahi ki he tau fononga ko Omicron ulaki pe hanga pe ko me minister mo I ne ko tau fika ki olunga o te ki ha to ta hai ngari matutamaki ka he time ta tau ton fo ke tau tokanga he lava pe ke wesie kai ko osia I honau alanga mahake ai ko ngalahi o tau tokanga ai mo ki fa na wiki e te fo ke na vaccinate ai ko na tol te na wala fa mafola ai ko ke o hinga e tau fononga ko ni e tau tai tokanga o fe mau pe ke fai tokanga la ya to pe ke Omicron ko hinga la pe na to la vai la sko ni Yo tana ke pe ki he fehu ia ho pe io e malava pe ke ha ta ia tau pe pe o ku mau ia he fokoutua pe anofo pe au rikava to ke au ia tesi ku negativi pe malava pe ia ko tesi ko fa he potunga we ko na tolu ai ka u frontliners ko na tolu pa mo mea ipe u feitu o fa anga tesi civic covid drive through ke fa anga ai ko ia pe o CV ko ia ku ka ku ia pe fo ke ngai feitu we u contact ia o Moimoi le va na tolu na e ofi ki to taha ko ia ko positive ko hange ko e fa ha e CEO ko e fitunga o tahani mai no o te kia ke aha taha ke toko te whale maha. Tu e toko taha I health center I muaka ko kina o tōlea ko e taha e kau tu la vea ngofua. Pa ku mahu ingai potunga oe ke siofi, ke whapapau pe he kai hoko ha mea. Pe a oktu ia ko ia e whakaata ia mea I he weekend ko eni. Kau malama pe. Malo pito. E minister ko e anea fina tau ko tala no ai na e toko tolungia u no ngea fa anima ha pongpong ini fitungia ta anima kaka ki toko no noa
pe ku fe mare pe mo tania ko na mahino to ye mo keisia hi no Polokalama api pe o wa tori ko fika ko e fia pe he mera tau pe ka ko to nga ke tai mini ngalo ku e tau nga me ko to pe fe lave ko nga pe ko tau tunga fa ekonomika te fa va ngai ulanga fare ke fa hoko kia e no fo anga ko ia ka kai ko e ke pe e Palemia te ha plan B plan ulaki e ni ko tau e distance ye mo mask ya pe mo ko funima pe tau e va mama ia planifica o por nga ke tau hoko atu he mahino ka te ia ko community transmission o ke talanga ta ia ka kai fe aluaki ko ha tau planifica o ke tau ia ki he kon fenga mari e pe ia amala wa puna pe motahi ku malu e tau ia ko planifica o por nga ke tau hoko atu aki ke no malu i vai lasi malo bito malo so ko tu ko ke pe ia wa para taha ua tolu fa ko para dia evolve pe gulili pe fatatau ki he tuunga o atakai mo tuunga tesi hange ko lau na dau fom na ai Fekau'aki e kamata ai fom ni ma no fitu i he wiki ka ko winga ko fitu no fu ko ni ko to la me wa to ka ko nga to ha mo repeat ko to fa nga tu pu ia e fi ma ke to nga i he pot nga mo u he wiki ka ai am na ngwa fa poto ange ke ki tolo ia tu ai ako high school ai au kai ha set pa ni a pe ko pa ni o evolve pa ni whakatatau ki he situation pe ko he tu unga ko atakai he time ko ia ki tana ki pe aku ia soani hange pe ko me Palemia ko palani o ku i he traffic light ai ko traffic light on ne hanga tala mai ai time ko ka poi ala tia ko ni u te alo fala la yang ai u fika o nehanga o uesia ai capacity ko e potunga ue e lava ke foki me foi me ape ko ia e lava leva ta fok tautoria o fai lockdown ni o red o lankulo kula ia neongo alo ai fika ko ni ka ku o ngoi ko he potunga ue ku ke fai nga mari e pe he tainimi kana e foke tau press conference ki mua e tipeni ai fe unua ki lanu me he talangofua ko ni ai kakai e fonua ke tu ye mas ko motol ko na lala mo motol ko ni talo le mai press conference mo fato ka ngai ko tu pe mas fai fangi tu un kon ai Koviti Covid ai vai te ke hao pe ko ia ko taimi ko ku tauhanga whakanga loku ai ngai tu uni ko taimi aku ka ui au tau monu ia e tō mai e fotu aku lahi taha o population ku o si huhu malu he ku te whakatata pe au ia ke whanua kau ngapi ko kiripati ko stolu ngofu tupu e mate ko Solomone ihe mea tatau pe koe no tau iai ai ko ku hinga ko ku tana ke o ke a feu ya soane e magatu unga pe he te ofa ia kita moto ki family o te tauhi ke tu uni o ku atu ki he Covid-19 ko alo ene mama ni ku taulili uta to ko me ene e ko ko eni pe ko fonua ia ko ta eni e ua tolu e na fe au mai na tolu ko ta wa wen ki ai pa ko ha wen tu ni ko fa be ke ka fonua o kulahi ngai Polokalama i potunga ue hoko te press conference hono whakamama whai pe mea tatau mahalo koe ki tāna ki an pia soan ia mahalo pito ek Palemia pe ke ongo ek minister ka mahi to nga kabineti ko ki hokat pe whihuka soan ne flave pe mo tori ek Palemia ko e tunga o hau pe ngai whamatala pe he ko makatunga pe ne mela he ke whai talangofua ke ai tau he wamama o hange koe tui e whangi maas ko whangi mea whai ngofua pe ka ko hinga whoko no whakanga loko o i kai koe ke tau he ke i he taim ta tau hange ko wesia pe ko o ku Omicron pe ame komisiona polisi komisiona pilisone ka taki ka ko e anga pe e whakaukau ko ngā whaki he magatunga pe e whai tūtū ni he kok nau tolu i ai ka ku
o kua whahinga tō unga po whahinga maari ke lava i ke nau tō e hiki. Relocate nau tō. Mahina ak nau tō la ko fuwhia mao pia ke nau ia i ko ngape ke nau ki i whakavaha ange. O ki ata ange ki a wheitu. O ka pao kua whahinga wheitu e lava ki atu kia ha toko whiha. Ko ngako anga nau nofo toko lahi pehe. Kau fuki e mea ku mahuika ia ke puranga. Koe ki ngata pehe toka ngai ai mo ui neungo pe nau nofo popula i hua tōtoni. Ka koe toisio taha ki he safety pa mo security koe ko hinga pe ke malu i ai tau pe a hua tōtoni. Ai au koe Fekau'aki ai mo sotia mo policy. O paulewa i aha asi mai o ku ikai ke lava o ko hinga pe koe puke ai kau se la pe ko hai. O kei whakahoko whatongia ko ia e lava lewa o ngawe aki ai o service ko ni ai sotia mo policy ke toko ni hono malui e ta whaaki ko ni loto mahino pe whai ngata hono whamawahe nau tolu e koe ko tānoa ke taktahia no loki ke uhinga pe ke ta ofia ai mafola o mahaki ai lewa o kuiai pe ai expectation pa wai pe ai mahino e ai pe mafola ko hinga ko natula o atakai pangmoni o eke ko pe kwa fai amari hange po na fa ho ko te press conference ki mua o gai pe hange ko talia e ala fai si o gai ka ko tu e tai ni mi fa tata o ke fare ko me commission na no ku loto pe foki me o sa nge pe he gai pe ka se la puke una to nga i pe ka popula ko ni o puke pa ko fra amu pe ia mahalo tai ni mia ke na to fra papa u yang e ko ke to mix a ke na to ko ni positive mo negative ka ko o ba pe se ni manoa ia ka popula puke tai ni mi ka ku fa fia pe ulava pe he ka se la tai ni po ke ngata pe no to nga i te ka ke si da pe ku fa tu tama ke apito ka ko nga ko malu ko o society me ho to me Malo bito i Palemia ka pe ke he o administrar ko ki fe hu ni Fekau'aki pe mo to lai ta he ho ik fa fine tai ma nga we o ku na no he fanki ka ta no ko ya SPPT ko vakai pe ya he ko lorotonga ko ni whakataptapu i pa ko to lai na to ko ya ho ik fa fine ko ni pa ko whakalele na fanki business i pa ko fanki business ko ni ko mo mea i pe ko e whakataua te whaikakai ko e ngahe whanki whalekai mo mea nau tufaki ai au koe sia he taimi ko ne whakataptapu i pa ko i riwhia kakai kau ti man pe ko o i kai ke ta ofi ai ha whainga toko nia me SPPT ke ta ofi ta no ai ho i whawhine ko ni ko ki whehu i pe pa ko ki whehu no wa Fekau'aki pe mo tori o ko kaunai e kau se la he he set allowance kun ko nei me ake administra mo i ki moa ko ia pe malo o ata be fogi ngahi business e da ni ke na nga u he ta ni tal me wi ko si ko me ko pe e lava o ta o fa nga u mo SPPT ke ta ofi na interest payment ni e fa ya si o ke he bla fu fa ta no ke panke ke na lava ki ho ka ku mawinga po nei o hake hange o ku kai ke lava o fa ho ko na to tongi ko hinga ko fa me kai tu ke fa ha si o ke mi sta pa nga pa mo ki na to ko na ta no ki ta fa ki ko ne no mo wala me pe ko malo no ake Lucian malo ka pito e ka tonia ko la o bagai ko pa ko ya e ki lista mo unga mo fika ko ni ko tu ku mai ono me pa ni ka me ki me ata ni ma me para disi pe ai porque pe mo sai ficava mai me ne ko to kana ta ki ai ta no to ta ke mo ki ma ta sai ko ni Uha koe ki he fika ko e ka pau e kaka pe ia. O lahi ange pe a kau puke ia i kau wikawa. Ko ksea tēnā ke mo wivi ngā ue, a potu ngā ue. Koe ni asi pe ai puke ia i vaini mo lo malinta. O wha ke nau fok me pe koloni o a haukat ki malapo. Ka ko kuhinga pe a ku he tuunga pe he. Koe puke whata he oku o tō maa pe ia he tō lahi e mahaki.
taimi nia taimi whakangalo ngā loku o kai ke maske mi hia una lau pe na toku sai ka koku hinga neongo e nau tala ngata ka ku tau hai whakataha ka peka toa ki tau toro i he puke porque ne tu kai ke kahau ka kaka pe he ai pe mo e foki maha tau ni ihi te tau he ko inga ko ku pure a niu e Koviti tau me ko toa taimini a we ke tau lotu a we ke kau ngā api i kai tau na fo mau pe api ka koanga pe ku si atu ke kaka pe he ko e kaka e ni aku mo mea he potu ngā we ai ni oku asi he ufika o ye ila pe ko ha de va te to la un dau alu tai sivi pe he pe na to malo malo pito Luciane ai fehu lele ku o mai no pito pe Luciane kaka ko tau fika hange ko ku ha ko ne afi ko ya ho falaite wi ko osi ko ke fo a falaite ko ya ho ke se wano tonaki ke se wanoa sapate ke se ni mafitu monite ke se ni mahiva tusite ke se teau pule lulu ke se wavalu pero ne a ko ki ane afi ain ko kutau talat ko he pongpong ini ko ke se fitu noa ko teau ko he aho tusite to lai tahai pa me tori Neongo e kaka e whika koe ni, ka koe pesete hive hiva, o e kau positivi, koe maupe i he, hono trace koe ai contact, pe koe primary contact na nau whiohi, mo ki nā tolu koe noku positivi. Ulahi au pito e ukoloia, me maupe ukoloia koe i Tongatapu ni i he kau positivi, ka kuiai pe e nau Fekau'aki pe mo e ki nau tolu mahino pe tu ia koe taini mi koe lahi ai tai fe whanongo mo e kai ke mui pe talango fua ke tu uni hange pe kola nai tau monu ia tau tolu hoko mai koe tau huhu malu pe kai ke tau hange koe ngai whonua ai ko tui e lala sai pe ko filo en kui heni mo teisa ko tui koe whatongi ain ke tau whengawe ake ngawe ake mitia ke mau tokoni mai hono tokoni e kakai whonua kai hange ko whahoha te tau aluat ko ni hau ke whafoki mai a ko tau kainga e aho tusi te mo tua pule lul ko tau whaka amui ka pau e talangofu e kakai te tau lava hoko atu ka pau e o mai ko ni pa tau alu e whika o ne hanga e ia o fuu lahia ki he iwi malama o i potu ngāwe pe ia te ia. E lawa ke tau whok tau tolu i he traffic light o lan kulokula. Te tau te whok lockdown. Pe toi whai ngata ke toi whai ngai mai ho tau kainga mei muri. Ko tui koe ke kakai whanua ke tau whengawe aki. Koe tahai e tau tokoni, koe tau tala ngofua ke o e fu mafola, neongo e ne fu mafola ngofua. Ka ko tau tolu ko eni. Talo e tō mai whako utua. O se ene foi mahina e tahu kei hao. Koe whehu i ko hameo kei hao ai. Ai koe kakai kou tala ngofua, ko ki nau tolu ia, o kei hao au mai ke ahoni. Ko ki nau tolu kou tala ngata a, ko ki nau tolu. He tau whakawheta ke o tua mafi. He tō mai e whako utua, ko ngā lahi o e whonuaia ku huhu malui. Pe kuia ifo ke taimia e Luciane molala ku fehu. Koe na ku pesete hiva fitu. Tukuangia ke tau. Ka koe talanoa koe wholofola. Na kai ke tokanga ke toko hive hiva. Na alo kumi mai ki toko taha. Ki sipi koe taha koe na e mama o. Koe ofaya e pure anga ki kakai neongo kai ke hau koe ke huhu. Kai ke mauhanga tukuange koe. Ke whaingata ia haa. Pe whaingata ia hata hake ho kaunga api ha aho i he tutu uni mo he whiri tau atana ke whai. So, kai ke ngata pe lala ho mo whenga ke nau o mai. Toi whenga i ke kakai ke nau talango fua, kai lava ke
Ke tau lava peo mapurei mo tau ta ofi. Tau whenga mua ke tau ta ofi. Kai si o mai ho tau kāinga ne tuku wakai muni. Fia lahi a filo. He whai ange ku kau. Ko hunga ko tala ngofua. O ka kai koe nai he ni o ne hanga puke fika he fika ku tau pehe ku whai ngofua peke o mai e ka kai mei muni. Nau tangi mo nau whaamu ke tau mai koe tau toko nia. Tārange peke, ko I kau he whehu I koe na e whai koe sio kia koe he o mai koe ne repatriation flight uraki. Matu koe toki fuatai meni, tau o mai haka kai mea wheitu uai community transmission. Ki mua na e tapu au pito, pa tau liriu lewa tau polisi ku hede Koviti ku ngofua. Whehu I lahe na e whai kai sio kia ai, pe o kumalu e tau quarantine facility. O kai ke lava o hau ai mahaki me loto ki tua. Whakatatau ke whamataro mau, he nau ata mai, o kai gaha transmission e pehe e liki mai mei tāno a ki tua. Koe uno mol keisi pei ai tua pea. Aia uai lewa ai tau pehe wai ki nonga ia mautolu. Ke sio neonga I tokolahi ai o mai, kaungari o kumalu ai facility, pia mwe whaunga ngāu e kou whai ake pot ngā mo ui hono tauhi nau tolu. Ke ua toi hokai hono toi introduce, pe toi whakalahi mai hawha I ngā keisi kehe. Ki he u keisi koni u taulotonga whenga ke manage koi tua. Pātai pia ki whamatara wawe pia, nge u tau uamano whoka nusila. Uamano me toko 5 miliona. Apau e mai e whika ko ia, peset ko ia ki Tongani. Ai au ku hange ia ko ha toko whaangeau ke 5 ngeau I he aho I Tongani. He whawheona ke tau whitu noa he tainimi. Ai in terms he peseti ko ia, uamano anusila, ton ke tau sio tau toria ke tau puke whakaaho ki hof ki he whaangeau ni manoa ke ni mangeau. Ai au, neo rough pe whika ko ia, kau ko inga pia hono whawheohanaki, mo tu unga ko ni u positive case no sila. Ka ga pia e uinga, wai ai comfortable ya ma tol pe wai noga o ku inga ngari malu pe, ai nga he quarantine facility, ai mo nga he feitu na e o pe no foi api na civi be po nga mo I mahino ku sai pe ke ra quarantine ai. Pa ko hinga ko no toi fai ko ni ai repeat hoko ke fa fok mai ko no tau kai nga tonga. Ko kore pepe lava o maha ki whamatala ko pe lava e minister ko ki muri o ki mea mai ai. Ke to unga ko o tonga ko ia I he whakataanga ko ngai pureanga whakataha pe mo ngai whakataha o whahoko I he taimini pe mo ngai voting o ku whai. Pe ko hai to unga. Muri ne tārea. Te kore ke hu whanga I he ngai Whakatapu. Koe o kia pe whoke ai Polokalama pau ia ai pureanga whakataha ke nau ngahi whakataha Fekau'aki mo u ngahi issue ke I he lotonga koe oi tau. Pe o kia e ngahi waa ke o preang whātātaha o nau toka ngai ai foi issue e ngahi tawhaaki whakateknikare me tawhaaki whakapolitikare. Pea nge koe ni koe situation koe ni na e hoko koe ni I he ki Ukraine mo Lucia koe mea whakasecurity fokia, ko issue whakasecurity ia. Pea na e whakatu lewa for issue ko ia ki Security Council. Ai ko Security Council ko kau me mipa e nima o nau permanent members ko iai, pau ia e nau veto power. Ka wata whahinga whakatu o pai veto ia taha ko ni mate ia o noarea ai foi mea ko ia. Ai ko e whakahuat foki a resolution ia ke Security Council o kai foke kawa tonga o kai ke me mipa tonga I Security Council o ku toko taha nima pe a Security Council pa koe permanent members e nima o ku nau iai. Pa whakatu at foke a resolution ia Fekau'aki mo Ukraine vito ia e Lucia permanent member ia I he Security Council. Pea mate lewa kai lewa ke te whahare ia I he Security Council ke foi mea koe ni he ko Security Council o nau pule I ai kau peacekeepers ke nau o pe koe polisi pe koe sotia ke nau o ka tawhaaki o koko ai ha Palemia. Pea
For tu mai leva e Security Council ia ke whakafoki mai for issue ke General Assembly. Pea na e whai leva e vouti ia ai, o ku kai ke ka ia whakatu pehe ke maha issue ke General Assembly o kai ke kauha vito ia ai. Ai koe whanua e tahata na nau tali e nau tolu ia ke o mai for issue ki he General Assembly. Aia koe General Assembly ni o kia pe ai process ke nau ngawe, pe whotu mai ai resolution ki ai, pe tok whai voti mahalo he pule lulu. Ai koe osi ia a hono tuko whainga maari ke ufonua ke nau lea i he pe koe nau support the resolution, pe kai ke nau support resolution. Pe a koe position ko a Tonga, aina e support e Tonga resolution, pe a iai e national statement a Tonga ke support e resolution koe. Nai toi ai mo e statement e ufonua koe Pasifikina nau loto taha katoa, ke ai nau statement ki ai. Pe a whai koe whili, pe a whili, ma koe whanua te au whata, na nau whai koe whili, pe a maulewa e wahe tolu e ua, a requirement koe he General Assembly ke lava pasi, a resolution koe ia. Ai koe nai toki whakaausio, ai ngawe ki ai i he pule lulu. Malo. Malo, ai hangi koe tana ki opa piki ai na tau vouti kau ki Ukraine, pa na tau co-sponsor ai resolution koe ni. Hangi koe ia, whaawawe pe lere ai mitia e ngai mea ni, kakai ke nausio ki he process koe ai iwe na, Pau mowhia ilo ki he mea, ki he statement koe a Tonga, koe kuna e lea whika te au maani ma a Tonga. I he United Nations General Assembly. O mau ai statement ko ia, pai to kore ke minister, ki ato hao kopi o statement ni, asle re ia e position a Tonga. E koe kore pe ia, pau ka mea ke Tonga ki ai, tai me Facebook a, mea mai ki minister ki mori ke mo ta anoa. Ko ngā ke mahino a ki ai whaunga ngā we, mo i wala mea, kau tama rusila. Ka koe anga pe ai ki Samaria pe hange ka mea koe minister ki mori. Phil? Maro, e Palemia. Kau kui toki no whate mo e tawhaki koe lotu. Toi ngā ko toka ngā koe lotu pong, ima pena ku tari e tōn Palemia ia, o whai e si o ke lotu koe sāpate. Ka ko umana tui pena sai whautu tū ngai siasi kawai mautoro. He kai te whai hahiwa. He kai te whaiwa. Koe lotu koe pongi, he ki whono whare lotu ia. Pa ko tui o koe kakai au nau miss outi ai fo event ko ia. Ko nau lava ke mire ke lotu pongi. Ka ko ngā ka ko tui pe koe pia homo uhinga rei pia mo toki ai. Ka to mai tar kono ua pe. Koe whika koe o e whitungi au tahanima. O koe ha whainga whika ai. Ai ni ihi nai ka ye huhu, moi ni ihi nai osi huhu. E whai whitungi au tahanima. Ko tui pe o anga pe kak mau tolu ke mau information ni ke mau. O i whai pe ua ko tuka to mano. Ai kau ki lawe ta he lotu, e tui whaasma he Mr. Moimoi. O whewhaka mahina pe koe ko hata o whe lotu. Koe sāpate, o whaalfo kia sāpate ko mau siasi ke whoi hou e taha e malanga koe mau motoa malanga. Koe tatai whewhikau pe ko hataha e mātou. Koe hoko mai koe ni koe e ngai sāpate koe ni. Ko mau malanga pia mi he hongo fulu o lele pe ke taha. E koe malanga whai hongo fulu, koe malanga whai he taha. Ospe koe whai malanga ko hoko atai pe. Ai ki tikange ko whanau malanga e taimini he sāpate. Asi ngai ko ngoi ko whalau maari e ko nofo mau api. Mau ki hao pe fo kau mo ko hoa mo ki whanau. Ki ke heo pita e te ongo i he taimini. Ka ko hinga pe kuia. O ko i kai ke ta o whe lotu. Ko arpe ki whale lotu. Ka ka pau e tohi mai pe hasiasia o kore mai te mausi o ki ai mo whaha. O whatatau ke ngai whakotu utu ko o mai. O ngai ko lawe ane nei. Tatau pe mo ngai businessi. Koe u fotu to ko o mai si o ge health pe ku lava comply mo na ngai tu ni ko fai. Pa pa e loto pe sia ke na o na to ki fale lotu. Pe o mai pe fotu tu ia ke fa si o ke. Ka pe ke ta fe lotu filo. O ku to ki tikange te fano malanga ki tai mini. Pa ke te to si o ka ta pa ko ke to ho ha. Malo. Sabe que tal pe mo e fe ka filo fe ka pa mo e
o kei whama opo he potunga au e pufika koe ni. Le taimi peko na kamata e me aia mau tawhataha peke hono whenga ke whasisi. Neongo lere whenga repeat ka koe mona wito wheu ia. Hau ki he age distribution peko ianga koe o e tau. Nau smaua o whahokot na kuia toko fitu koe kau infant peko whanki pepe na nau sisi ko he tau taha toko ni maua koe kau whanau sisi ifo he tau taha ua iai mo whahinga ai koe ngahi tau kehe o ku nai mau he whakoutoa positive koe mea pena mau he motuan koe lahi taha pe koe me peset lahi taha koe o ki nau tolu koe ni o ku na huhu malu i katoa. Ka koe mea koe kono whakaiki ki whiro mahalo koe tau whakataha ho koe mau mai kia whakamatala koe ia. Kai ke mau at he tainimi. Awala mo pe ek minister mo oi ko hiko wakai koe ke tau mai koe ngai fu waka koe me China, Japan ni ka ma Australia. Mo whapapa oi pe koe ke he ka mai vai lasi ia he. I he waka. Na ko uhinga uka ka e tau whika a tau tau. Oku, malo pito siosi ai whehui. Koe tuho koe nia. Ko nau tolu ia, e nau mau mahaki na tau tolu. Kau hange foko e tau kaha koe ni a fihe tau mea. Oku hau e heka mai e vai lasi a tau tolu koe ni tangata. Ai koe wholau mai, te whatata pe, ai wakasi aina. Ai hau wakasi aina, he ahe taha hiwa i ta. Ahe taha hiwa. Pa taimi koe nei tau mai ki wafuku, ose aho ia e uata. He nao o mai. Koe, waka pe koe ate laite na mo ilo i pe kamatana, ne hanga peo tiklea e nao o mai, ai kau positive cases, kau kuna iai fo ke nao capacity a nao tolu ke si whaka o e nau whale mahaki. Pero taim koe nai mai nau si whaka mui fok nau tolu ia, ko nau negativi katoa e waka ia, ko osi i lotoni o omikolonia. Ke mautu, kai ke aha mea ia ke pehe ku haua e omikoloni he. Ne kai fok ke aha kontekia mo nau tolu. Malo. Katak pe ka ufao sa tai pe feui ke ek minister pa anga famalmore pe ko hiko lai ko ngai to kon mai whakatamaki ko ni ngari tene solo vai para Palemia e tau budget deficit me tau kosi ki hat be Tongatapu ko e conference ni ek Palemia ka ma tuan ko lagi pe ko me fa kono ko me fa o ia ai na ke patset ai kono uhinga pe ku o fai hono to kanga i pe mo no se fak ka ko anga ko mo fa fu ta mini mo fenga pe ke mo no fu pe ke patseti ka ngawe ak be ngai o fa ko pa nga to ko ni ke fa ka to ke ngai me ku hulu hange pe na o tu ki mo fa fa ta hala e pure anga pe mo ngai fo no to ko ni tu si te ka hau ke to e mahina ngai me ala alo pit ya ke ko me bisa pa nga a walu fa ta hai pulianga pe mo development partners ko nga pe ke sio ko hai tu nga ko ki ai ko ni ai langa ha ke ko ni a togani ha sio le pe ko hai me te na wala to ko ni mai ai ko wi nga fa ta ko fa a ho walu a tu si te ana me ko ke ai mista ai te ba to ko nga me ni tu nga ni ko nga fi ma we te na fa ho mai le ko hai me te na wala to ko ni mai ai kau e whakataha mawinga, kau whai atu si te kau. Malo ek Palemia pa ko whamalo atu i whaingamali ka ko e whepaupo atu peki ek tokon Palemia ko kawa wia he laumari ia he maulotu ko me api he taimini wate sio takai holo ko sio ngaton peki le tio ka ko e whamalo atu pe he ngawe ko e whehu i pe nia Fekau'aki pe mo e whika ko ni ek minister
mo ui ai fika whakakatoa fo'ou koni o ku whai koe ki ai ho mauta keti koni he huhumalu i ka paupe tok mau mai ha iha whainga maari ai fika whakakatoa ke mea mai koe whakapese tiu mau ilo atu pe mau tolo hono fika he koe na nai liliu ai fika tā keti koe ua pe koe home isolation koni ki mua pe ao ki motu foi aho enima ko ia o to monitor hataha pe ko kutu atu pe ako o tala atu pe mu falala mai reva ki te au moyanga e ku talangofua o Eiki motu ko fehu iko no tolu ka taki pe ko takai tolu ni ia ko ni ko to taha ni ako ko tolu ka taki ko kolon ave ko ne utaki ki motu o ku mahino pe koe ke toi kolontini e lava nai ke tau ai whakakau tatau ki he o mai ai utami muri ko he ngā he ku koe alu ai utami i tongani ki motu o ku iai community outbreak i tongani pa ko whakakau tatau e o mai mi muri ko anga pe ia e whehu ia te tawhako ia whakaosi pe kataki i he hanga koni o tufotu wha e tokon Palemia i he tawhako ni peu kei toe haki i tange vai ko lere atu ki he ke ape o tunga ane i sileri o wea in tange vai ana ka ko sa tu ka kia fu makatunga lere ia ke hane tange vai ka ko ngahe na e whaiangi whakatangi mei houma ako mātua ko ni ngawe e tamai ko whokiri whakauri whokiri kai kia ngawe e whae nau nofo toko nima iai mo whangamakapuna pe aku nau nofo ki foi feitu o ki ma olunga angi koe ke malohe aluatu ai vai te tata puni ko ni he lokoloka kai te lava hakore vai holo he kaunga api koe anga pe ungari whakakata pe ka koe anga ai eke ke makatuunga tu fotufa ko ia ko sa tau ko nunga ni koe ke mahuinga mari e koe ngau na ngau e loua koe whakakau tatau pe i he kataki i he tufa koni o e langa whare fo o ko lera tu ki sopu o koe api koe na tanpo wai koe ape mo ka inga kana ke hatahe nai nofo ai pe na estu holo pe mo e whare ia koe koe laine mua mai koe ia nei ai ni ihi ai nofo toko lahi pe mau ho nau whare koe hae makatuunga o whai aka mo whiri ai ngahi whare koe ke langa koe whakausi pe o kukau i he wange au waluono koe na ai ngahi langa whare o whewhe e tu koe prefab houses mi sia ina e nimangi au o kau i he tufa koe ia pe o kehe pe ai ngahi whare koe ia mā koe ia pe tai min malo Malo, au tāre te au ia e wakwehu i ka te isa Fekau'apa mo e nai osi whahoka pe whoki koe tohi kakai o e wanoa nai kamata mai aki e huhu malui pa koe target population ina e ngawe aki he time ko ia lala koe fituono hiwa tahta koe time koe na nau toi ngawe aki time koe na liliu koe ngawe aki wanoa wataha whakataha pa mo e ki nau tolu koe na tau tahta pa te una ola ko tau tahaua o lau foki nau tolu ia i he census fo o to mo ki nau tolu ko kai ko ki nau kau he target population ni kana nau kau he hu kau muri kau mai langa ngai time ko na fai hu malui ko nau he ni ko kai ki hanga he potunga o tu kuange ki nau tolu aia ko e fika fo o ko fai ki hanga fo ko tala noa e di upe e fika ai ko fika ko nau ngai ki he tani mi ko fitu hiva valu tolu ono he target population ko e tosi ulaki fitu ono noa fitu ono noa ko pesetia hiva fitu tosi ua ko fitu noa hiva noa fa pea pesetia e valu hiva pe ko e pusta ua nima toltaha noa ai ko e pesetia fa noa ko e fehu ulaki a fehu ua Fekau'aki pa mo e uhinga kon ki nau tolu koe no ku fai koe ne nau ki home isolation ni ko self isolation ko ka nau o ke ua more foi time tari ke heka he ui ke kaha u ke toki alo fai foi home isolation ko ia i api ai au o ku kore ka nau tolu ke nau kai ke utui o toi fie mau ke toe civi mo toe o monitoa
Ko uhinga ko uhinga eni e te. Ko time ko e ka pau te ke talangata ako fai mea. Ko time ko te ke tesi ai pa ke alu ke positivi te ke nofo ko. Ai ko tu ia ko mea ko ke tau. Ka pau ke fe almon ki moto. Ko ai mau encourage pe mau ko le atu sang ho ki fai ki nofo ma. He pau ke sivi ko. Ka pau te ke positivi ko he ka te ke heka ko alu he waka. Mahal ko ki tari pe aku. Ai ku mau inga pito tau fe falala aki. Ki tau fe mahino aki he mea. Ka eu e te mole taime ka ungai po ngau ko ato. Whapapau pe kei api pe ku kei fe. Ka pau ke fie alu. Pau pe ke foi mea sin whaka o si Ka pau te ke tō ai. Te ke nofo koe. Tau mon pe ko te ke fie alu ko ia ki e ua pe ko hapai. Ai ko feu ia no hoko ia ku. Paula, kau ki lawe te feu i koe ki teu kamata te pehe langa whare koe ni sopu. Koe whare koe sopu mo kolo motua e langa, ai koe ngai whare na mei tai aonga o pito pe holoki kakato e tsunami koe whare tolnima. Kauai a pousini. Ai tangatai koe na na mau hono whare. Ai koe whare koe ko na ke uinga mai kai te sa ka pau na uesia o mau lahi au pito pe tai aonga au pito. E kau pe moe maha o koutu e kau pe e tolnima. Ai o kai koe whare pe. Ai koe foi otu mai ko ia na moe otua ka pau na mau ai ha whare. O whakau kātou pe mona tolo. Koe tari koe ki he tanke. O mea pe fok te he tau press conferences i whakahoka tai pe whakahoka te tau prosek tanke. Ai koe whaunga koe na ngau e aki ko no awe ke kau ofisa kolo ke nau alu moe tamai koe mi ap ngau nau kau whata mo ofisa kolo hono savea mehe nai prioritize fok nai koe whakaamu ke ulak tanke ange koe kau ito koe ki kau whangi whamin whaafa pehe. O wale hoa i mehe nai ton fok ke kau moe ia he mea ka mahal nai si pe tanke nai awe ki homa. Kau hoko atu pe poloseki koe ia. Koe pehe koe te tau lava o whatanke ka atoa he taim pe taha ka ke lava ia. Tipen pe me he ofa koko mai. Ka koe ofa ta ki he proseki koe o mai me puleanga nusila e toki whanu whakamoni he wika hau. He au fitu koe o maasi. Mana tok whakakatu. Ka koe savea koe ki he ukolo. Pea moe uwhe mau mohono tuwha. O koe kongalahe whakatuatua ki he whakapotu koe a ofisa kolo. Malo. Alo. Ki toka na peo hen ki he mehone ai langa. Ke whamahino pe koe ngailanga koe o kano polu mai u feitu koe koe ueho na u no pere le mautofia. O whakatataria ke na u whakakakata na u ngai tala noa. Koe ufare koe ko stanpo koe ke langa, koe nau toria ko smau e mea whakakere o mai me he potungau e whonua. Koe aia koe nima koe nei tanpou ko ia. Aia ku au siat pe aho ku nau koe ne mau pe mea whakakere o tuku mai. Aia koe uhinga ia ku kamata e langa he ufeitu koe o ku kamata ai. Ko nau tolu pe ko smau e mea whakakere he ngau e koe ia potungau e whonua. Malo. Koe tare pe mea koe ke container. Ai koe container whuke na uhinga whuke koe temporary shelter. Kako una whuke ne e purenga ke langa koe permanent shelter. Ai koe mausio pen pe lava to incorporate ai koe container pe whuke. Ai koe kia ha whaimaro hu whakatapu mo wala mea pe. Pe lava ia ha whainga whonga ke ngau e moi ki ai pe lava. Koe mea pe taha ki hange ke langa. O pau ukah taha une pehe o ton ke langa hano whare kau kai ke kau he lisi. Ange pe ulau ki mua. O mai pia ki tohi o taramai ko hai uhinga tono ai ke ukau. Kau kai ke asia iau. E lawa pe o toi taramai ko asia au kau kai ton ke ukau. Kau kai whainga maari e pia. Wha maaloat ke tō taha ko ia. Ia la. O whakakau mo ai koe foi decision koe ke oa te quarantine ai koe ke ngai motu o ku kau ai mo koloko o mai i tahi mei tō puleanga ki heni.
ai os be fo ke os lo fe unga be fo folau mai wa ko mala wa puna pe ke ho fitua malo ke la ko ki feu pene ne me mai ai minister Moimoi ki he press conference ki mua tau monu ia I tongani o tau ma coronavirus tō mui tau lava o learn me he mistake i ku whakahoka u whanua lalahi he. Ka pate tau whātātāpe ki New Zealand a hang koe mea mai koe Eiki Palemia o ngā ua mano na tohe aho kotoa. He. Ka nei taimi ne tūta koe Omicron ki New Zealand ne me tatau koe me tau whangi whika koe lere koe taimi ni kai whatatau ki New Zealand. Pa ne nau pehe e ai taimi e peak ai Omicron he whanua koe ni au mea mai koe Eiki Palemia e a uia kia taimi te tau aroto whangiau, whatatau ke tau population whangiau e aho. Ka ko wanga uksio koe taimi ni, ke tūnga kukai koe New Zealand, o ku mai tau no ia a New Zealand taimi ni he ta whaki koe nau test koe ai whanua. Wai u sivia ni ihi I New Zealand, o ku osko sivia, pa kone follow up, manang na toa laku hunga, ke ka taimia frontliners koe I he nau pot ngā mo ui, ke nau ngā sivi katoa, ai foi piki ko ni ko fe hui ni ke pot ngai mo ui poko si mateu teu ai pot ngai mo ui ki ha taimi e piki ai I tongani he ngā na tau sio he ko tau tolo pau ke o mai fo ke tau PCR ma tau red test me New Zealand pa wa ha ki ha teu ki ai kali ula ke pe o nga pe ko pe ko piki ai ko hinga ke ko piki New Zealand wa mano ko me New Zealand pe ko ha ka ko hinga pe ko wa mano New Zealand ko ne relative mai ko ki tongani o tau pe ko fa nga we a tongani ko nga population size ka me ko ke PCR ko lo pe ko so ta mai mi sini fo o me ka tu pe ke mi sa ke ne fa so ko la pe ke si o ke ne hanga o tale fe ka la la pito la ko kono monio na ia ku na tau ki tano pe ne o ku ai pe ai e mafu tonga o ki tua yang ni mafu lai tonga pe o ku ai pe ki ho vale ai ko ke hai o hinga tua ai tonga ni e tau se ko ki no sila nga tau Fekau'aki ko no sila maluang ai ko mau ke si o pe ki ai ko hanga pe ko hanga he Omicron no fa vale tau tolo e foi tai mi ko ya ka ko me ai ko wai pe e Fekau'aki o ki talango fu ne ngo pe ai kai tonga ka wai pe ki talango fu kai tonga wai pe discipline kai tonga e na no fo ma o wai pe ta meta ha tau ki fa tonga ya ke pe o talanga ta ha kulu pa tau to ki lau ke ai ko tu ya o ki discipline yang pe kai tonga ni pa no ki Faiongoongo yang pa ki si yang pe tonga ni e kapag mo futa no sila ya ko sa tao pito pe ngai me alahi tao pito ngai me alahi ya pe fai fe Hu'akavameiliku ko tonga ni ko pa mau ki si pe pe ki fai ngofu ang pe ta hanga tonga e me tonga ki tana ka pe ya ki he CEO lala ai ho feu kon Fekau'aki pa mo pike pe ko ya ko ki he malunga ta ko ngai prediction ko ki tonga ni na kupehe ngari ko wike ua wike tolu ko o maasi ka ko mausio ko mautol ki taini mi ko ki train ko ne ai kaka ko o mi koloni o mamari ne hange fo ko fa ha asi o ikai ke utuia e a fonua I maman e mateu teu fe unga ia ke taim ko ku tomai e pega ke u teu lave ki he tapua ke monu ia tonga ne u malui ko tu ke foi me ale lei tahaia e ne tomai o kai ke tau hange ko ngai fonua ko te fa bia ke hanga fra mama fa o motol ko ne media na mo hanga o ilo ilelei time na toa I fisi na la mate ai ko ke tai ni mi ve go fitu ngai auto po fisi ko ala ko na kiripat Solomon te ufata ta be ke ngai fonua ka nga o ka ke to ke mo tau tolo ai ko ne au mai ki he ni to fitu ngai tahani ma ko ni tike ke ha tahaia e to ko to fale maha ki pe ko ya ka ku kai ke uhinga ia ke tau to ma ke tau to ma ai fokoutua kon ko Koviti
Ai ko to fitunga o tahanima. Neongo o kua o ke mahina nima e pepe puke ka o ke tau fitunga o fulu o puke. Ka o te ke tau wa o tatou he whakaukau ke tuunga ke tau pehe ke tau fuu a whakawhie maari ke o te tau tō mama. O ku whaibe mau update whakaaho me potunga aue. O koe mi sin CVPC ala e taha ono, Chin Expert o ku tau mai na katuu. Hange ko whao, lotonga o se whokotu e mau cold chain storage. Ai potunga aue, e o mai ai e huhumalu i koe Pfizer, me Asteleria, me UNICEF, tau se ni mamano ni maafi. Pa koe lifespan ni mahina hiva. Ai koe ngahi mea ia o ku hange koe ngahi mea sivi. Koe rapid test koe nuk tau ngawe a ki. Taimina tō ai maha ki fisi mo meu tike ke ia e rapid test ia. Ko nau hiki he taini mo alu ki ai. Ko tongani, nai tō mai koe whakoutua o si hene rapid test ke whakakakata o au pe ke pongpongini. Ai koe ko mai koe ni, nai whai sivi. I lalo nam tau press conference ane a fi, nai whai sivi. Ai ko kono whakatoa e neongo i he mau whakaukau tike ke au ki he pīk pe koe maalunga taha. Ka ku mau wongo i pe mau tolu iau. Whanonga rere i pe ene whanonga. Pea neongo i pe se te hiwa fitu lala. Tau tuange hiwa fitu ka tau tokanga ke pese te tolu. O wha i pe, e pe a te nawa. Pake toi keke. Eik minister ko ki paubeke eke ki whehui ko ni, he ko whehui pen paubeke eke mai. Koe tuunga ko kia koe kau ngau e koe ai potu ngau e mo ui i he taimini. Mo nau sio koe, matui ko wai ki rea whapalang koe complacent wai hanga ko lawe na tō mama. Koe tuunga ko kia koe kau ngau e koe ai frontline koe potu ngau mo ui au pehe ka aha taimi e peak. Te tau lava pe tau tōluia, i he tau ngau e koe taimini o keke overwhelme ka kau ngau e potu ngau mo ui. Malo. Io ka tu he tainimi ia o ku mateu teu pe potunga o e ia. Ulua ki ua, koe kau laine mua. O ku osia ki nau tolu nei positive nau CV, ko nau recover, foki mai ki ngā oe. Kau hange ko whakahoha koe ane nai. Koe traffic light ne hanga pe o mai. Koe ne mahino mai pe ki he potunga oe, utala mai overwhelme kau ngā oe ia. Te to ala to red. Ke whakasisi e whe unu a ki, mo whe movement, ne? Koe u waka ko ku o mai taimini. O ku o mai pe pot ngai mo ui mo nau kau toke tā. Kau wako ku osi fisi. Ne afina me kau matuk mai koe me hotel hea hau na hau e nau tahine ke hele pi. Koe nau kau toke tā kau he waka koe ni ku o amna ke hau koe ni. Pa kai ngatai, koe ki isu peta ke mo me o ku ke hea pito ai ngau koe pot ngai mo ui he taimin pe mo ngau koe kamata mai koe ai kolontini. Koe kolontini taim koe nai me toko hong full tupu e kau nes mo kau toke tai loto. Koe whakatata peke kolontini koe nai toki osi, koe tō teo walu taha nai ai. Nai toko nima pe por ngai mo ui, koe kau sotia au tō lahi. Ai ku evolve pe honge koe mea koe Palemia ni nai. Ai koe ungau koe nai lava pe hentolo e hakau non-medical pa o atlewa kau sotia ke nau hentolo koto e nau tolu. Kai toko si iang ai no foi loto ko ui koe lahi, ai ngau e koe itua. Bagi kau tu mau ngapi ke fatonga malo. Malo ki fokpea ke tsunami. Ko ki feui. Ko ai nei ha tona ki hono to rebuild e tau fosoa. Pe ko noa ko tu tani mi ku ko foki tau te Fekau'aki. O ko haki Polokalama tufa akau ai pure anga ke to i he ngahi tu ko na matorang matu ko matoi matatahi ke mau tō, mato mai o tō, ko ha Polokalama pe, ko e be malo. Ke mea ke fosoa, o kau e mea o si o mai, o kau e no tā no i koe tūsi te,
pe wa interested tona ke ne tokoni mai ai ne ko pe ko che pe mau ki me ya la lava fa nga ke kai to fa fe nga ba ya ta hai hikini ma mai de ne lava to toni ke to fa le le yang ne fo lo ta fo ke ta u fo so a me ke akau lava pe fa to ko fa si ke ku la pe to ni mai o mai nga hi me pe hange ko seats mo me pe ka to fa ta no ki he po nga ko we mo me na lava to ko mai e mo ni abi to be ko ai be ke te tau ai de ba ke a ko de ba ke malo apito ko te foka pe au ke Eiki minister mo ui ko ui ko media ku fia ma apito ke fai foka to koni i awareness ko ni tau ka ko ku kore a ku ia ko ngahi fika ko ni ki he puke ni ko ku recover pe puke pe kulava ke ma u whakaaho. Ki mua koe pa tau toki au mai ke tau PC, o ku puke pe ai interest ia ai. Ue ni ihe unau tānge ma upe o eke ange. Ko mea kou tānge ke tau tari ke PC. Ka ko ku uhi ngā, ko nā tūla koe o media. Ko mea ete ke puke aki koe ki nau tolu, ke ilo. Toko whihai ahon. O kai more ke mama o ke whatupa hela ia ki he maukau ngāwe. Ka kulawa peke mau me CEO ka pau o maufu whe moi kina. Malo pito Luciane whiuilere ke o mai. Pea mone au pito mea ke tokanki ai. Kamata ne afi. O e daily update e he potungawe he website pe koe na ai potungawe whakaaho. Ai tuunga koe ai case. Case for all, case whakakatoa, recover, pa moe active cases. E ku atape CEO pa moe Tongatapu le waakitua ka pau e whaha ki whaike eke he ngahi whika ka koe ne kamata. Aia koe aneaf pa moe ahon ku osi i he website. He tunga koe kui ai. E te mau update pe he whakaaho lewa. Pea toki ai pea ki taime ai pe press conference ai potunga aue ia ke whamalala ngai whika. He waifu ke taime Luciane ko taime kou ato e whika ia. Hanga pe he e lala ia pa mo sono. Ai e na whahinga analaiso. O ku ke he atu pe ia. Kai toki au ke taime ko ia te mau toko mai lewa whaifu ki whamalala. Pea au lewa koe foi taime ia koe press conference ai pureanga ai tō taha pe ai wiki. Ke aha ngahi mea e whaika e tonga, ka koe kamata e aoni. Son. Malo i Palemia, whamalo atu ko mau tai maari mo lawe monu i ai whanua, konu whakahoko mai, ko mau mai panga te au na e tokoni mai ki he. Mau anga uhila i whanua, ko mau si lawe monu ai. Koe ku whihui pia kuia, e Palemia pe lawa ke tau tokanga mo tokoni, ke ngai mea au toi maho inga pia mo pele ngese ange, ko hi ko ene whelawe i hanga tonu mo e tau mo ui. E lawa nai hatokoni ke mo ua vai mo e wewe e kakai o e whanua. E ko te whito i tokanga mo e tokoni o ha whanua i he hirianga o ha whatamaki whatu pake. Ko e vai mo sanitation. E ko e vai o whakaluku fua o vai pe me si e sia ki ha tafu ni to ua. Te to hiko pe mo e wewe e tonga ni katoa. Ko talo e pā mo ngafi hake mo e pe au kula. Te hoko mai mo e Koviti mo te kai ke motu hia e ngo service ko ni. Na kei lele hoa wa wha pe vai pe kei hiko pe mo wewe whanua. Ka taki ka lawe mai mua ki whangongo atu ke whituona ma mo potu ngā ue. Na ia ha mea e toko ni mai ke whanua whalukufua. Malo. Pe kau ki lawe tu son. Na tau ostala no fo ke mea koe niki mua pa tau o si area te tau ngata pehe uhila. Kon ku ke hau koto e ai ke kau atu e vai mo e wewe. Ke mea i pe ko ki konga pe whanua o ku tofanga he monu ko ne Tonga waterport. E koe tau tala no pe ke he vai koe tau tala no te he komiti vai a hofoa, komiti vai a fe. Tau lolo ki hofoa, o te whakakolo. Take mea i pe o lo tonga whai pe toko ngana. O to fo ke toku hau ia ai u tala lolo ko ngau e ake u vai whakakolo.
to ke be le ko ne vai ko ni kana e hinga be no os be ho fa malo ma he te au tau fi ai ko ke te mo tu ko lo he ya pe na utala mulolo mo fela ve mo ya mo mot pe fa o si pe ya e minister mo ke fe u lagi so ni kata o ku le I vai kolonia mo malo wala to ki uta ke pe ko na no plastic mai no la he apito tau inu vai fo ke boy vai hina vai pau fe ma ui he ko plastic fo ke ange pe boy loi kai ke la vai mo vete pau ke fe ma ke tana ki mai ko vie ke atakai ai ka mata fai a bong he u va he nga ko ni koloni malo a pe ke uta ai takai ai uloli o fa he ka mai plastic ko nga tu ka ve ko ke waste authority kai mai ai plastic na lava ai ke ave o ngahi o to ngai fa le ka malo no e ke mai ko nga so ne la happy de vai na tu fa tu ko si fenga ko ne hili ka e mo nga fine to fu hia to ngani e me pai pa vai ko ki fika wa pe e minister mo ina mo si ko le ta ne afi ke si ka mo havelu ia o mai elisi e ka utalangata e havelu ke mau fakasio e mau tolu pa o te report ka kai ko positive havelu ka mau tokanga i pe mau tolu ia i havelu ke o te mafola ham covid mi havelu malo ko tokanga pe soana ka Covid ka koe ate risi porque si to kot fale mahakia io sai pe ke famahino mai pe ko fe police fakakolo ko ku pule police ai ko nga na ata risi ka koe pa ke ka sai na o ha ke soana e me mahuinga e to kone police fakakolo he u feitu u ki ke no monitor pe ko no toto ahia ngai feitu ko le ko ke nau ai ko na contact pa ka kai ke nau ki no forma kai fai si ke ai sai pe ko Tongatapu le va ki tu a como ka nga api pe havelo ke ka bone la gora so ane ke bebe ko e me mau inga ke tau consume ka ke tau fatonga ai bebe ko ne ha o pau kau e ngai me to le fa to ga ngai ko ro kai ke ngata pe hiko ve presiki ka tau siu hiko ve la la hi mo me pe tau hiko fo ke we so fo di na normal pe ve no siu ke ka usa no ha ke kamata fa ha siu ke pel malo au vita ke ki fe ui ya ki mo pa te ki fe ui ki fa malo ta ma to mo fi lo mo be ke e feitu we sia ko he tsunami no ke mau amana ke ka kula he mau ma o mai ngai hanu ko ka kai ka ke mau hanu ka kwa ange pe to ko ne puleanga tau te fito ke mia ai world kitchen o mau foket ko minga we he fiafi oksi tu foto fange mia kai he me a ke a pa mau fa malo ai ko ki fe ui a ko ne ke tani man na ki fe ui a Fekau'aki pe o ko ai na ki allowance ma ke he ai kau sela tau te fito nau tolu nau si tau anga no tau hio mau whakamali mong nau tolu nau nofo pōpula o nau puke ko he om koloni i tori pa koe whewhi hui anō wa pe o malawa nei e minister mo oi ki ha taha nei positivi pe a rikawa pe o wale pe toi si vea tuia o toi puke pe ia ka taka mole koe ki whehui pe ko e si o en Italia to foi fe Moimoi me ko ke kau sela sai be fa siu ke ko front line fo ke ki bua ke ka police o ti ka fire ko ka u sai be ke wa ka warden malo ma ko fe ko na ke ta puke pe to recover pe puke ko ku o lava pe o ko breakthrough infection pa una fa ave pe a tem ta tau ka ta ku maloi ka poka ka ko hono moni nei o ku to mama bit ka ta pe ka ta ko puke ko pa te puke ha molofia pe se si ka ku to mama ma ko fi Italia te pe ki fi au ta no ko ya so ane ki he police fakolo fa don pe o ku ngai fa ta ma timi ki tu am ka councils village councils ki ono to nga i ka Covid19 o case ko ai una isolation pe ko quarantine fa kolo ta fito ko no to ni ki na to nga fa ta menimo ki ono supply and now ba wa fa nga me una to no ai ko fa una ka mo fa ki komit fa kolo ko ya hono to nga i na to ke na talango fua
Ai ko tu ma ka pau ton ke ha whengai whakataha ai whanki polis whakolo, mai whanki council whakakolo. Winga ke mahino ku coordinate na ngāwe. Koe ki popo at peke kongpea. Ia, Lina. O mai mo mea ko tau tolko toa o pau peke tau i ke whanki lao ma ni ma ko vitahi wa whawhianake ki he whekau e hongo fulu ko i he wholofola. I he taim tatau kau ki whea ataha ki mea ke hea ngeia. Tau ki alatange ka ki ta whakawha politikare ka koe tuunga peia ke whanua whalu ko fua. Ko ngā ko tau whanonga koe ni koe ke ilo koe hai tu ke kahau ka koe whi ilo pe ek Palemia mo e tokon Palemia koe hana manga mo whotu tu ki he whalearea he kumahino whoko e whatongia mau inga mo tolu koe toka ngai kina ai patseti pakapau te tau whanonga pe ai pe whoke uk talmahe ko nistu tone koe whakataha e whalearea i Nuku'alofa pe kua whakaukau pe te mo virtual mo Zoom pe koe ha ka mahino pe e whantoka ngai kina ko nistu tone mga mea pe malo. Malo, ki peu Moimoi kon ki he wharearea. Na e swai whuke whakataha ai komiti sosiale. Ai na mau observe ai social distance pa ngā pe moi mask. Ai au gai whainga maali e peia, angi o kou e tipen peia me lahi infection ni. Whai ha Fekau'aki pea mo e sea e wharearea. Pe ko hai tu ngā kou ki ai. Pea mo koe he koe whuki e taha. Pe koe time kou tau virtual meeting ai. Pe koe Nuku'alofa ia pe ikai. Hange koe ko whatanoa ase ko nistu tone. Koe whataha wharearea upau ki whai Nuku'alofa. Ai rewa au pau o ku te asi i ha full screen i wharearea. Ko wharearea whuku as Nuku'alofa. Neonga ne tu i tofoa. Koe wharearea ia. Neonga o ke mea mai whawhawhonga ia me haapai pe ko wawa. Ai koe ngai mea ko ia o ku whai siwagi ai a tia wharearea pa mo ta wha ko ia. Ka kia mātolu hake ko lau neonga e Covid19 ka usilawa pe whai ai pōtānoa pe koe Fekau'aki. Kai ngawe aki pe social distancing mo mask mo wala mea pe. Koe tu kon koe hokat koe ngawe pureanga. Ai kumau whatamua pe mātolu ki hono ave koe ai draft budgeti. Mo ngahi lao koe ia koe ki he budgeti foku ka matai siulai. Hange pe koe time te pile anga mo pe hoi ki mua. Ke ka mata tu me mo sune ke mao ke he na lavai. Kai hoko atu ai ngawe pureanga ki siulai. Tu e tainimi koe ia whemau e pureanga ke te aha lao make he whakawawawe he tainimi. Pe koha whemau ke whakapāsi ke aha seniti make. O ku wheunga pe tu e tainimi e whakapaanga. Nai o stari mai koe me he tau ko osi ke whae koe ne ngau e pureanga. Aro. Whaosi e. Koe ki kore nia bea me kaungou e. Koe kore nia koe kui koe poto koe he kore. Koe nau kore a nau tolio mo lawe i pina ue sia e konga lahe ngou e i he tsunami. Pea mo e fu. Ki kore atuma ke he pureanga ke ki siwangi ki ta whaaki koe uta mea kai koe ai pureanga koe whawhakalere koe he reipa. Koe ave koe ngahi koe konteina ave koe toki tufa pea. O se mahala mahina taha pea. Tuk wheturi pa toki mau mai e haki se niti. Ka koe nau kore mai pe ke lava he pureanga ki ta aki mai nau whanki ngou e koe ngoku e sia o atu. Pea ai mo totogi ke ki sai. Ke o atu ki ai e nau ngou e ke mau haki se niti he taimini. Koe kore pea me he kau ngou e he. Sai pe ke whatanoa ki ai. Ka koe ki nau tolu ko mea pe. Tolu ke nau au mai ki he ponga reipa. Pe ko ponga ngou e. Ke mai nau kai whakaukau ke whano tānoa. Ka ku wapau waha tau pehe waha ngai lere ia e alama wai. Ko tu me e te maola popo. Ka tolu pe ke o mai ngai whakaukau koe ke whaha whetanoa ku e ponga au e kou. Ange ko leipa pe ko e ponga ngou e. Whamalo la hea tuka Faiongoongo. Ko whamoe e toa pau ku kai gaha whaiga maari ke eke maha whehui. Ka ko whatawa ke pe ko e ki whamatala na tau wahe he hoa tāni ku wheunga pe ke whamaa matua ki mo o atu ki homo kau whanoko.
Koe whakamu pia hange pe koe ngahi press conference ki mua, koe whainga maali en ke tau tānoa ki hamea u ton ke whamalala me pureanga, mua mea u motokang ki ai. Mua mea o hake i ho mō kau whanongo, pe ko mō kau nautolu naulau ho mō newspaper, ke maulawa tokoni hono whamalala tu. Hange koe mea Mr. Moimoi, regular ange ai press conference ai potungai Moimoi, ko hinga ke ato e ufika, mo wala mea pehe, ko press conference ko ni o kau mai kai mo ton Palemia o kau ai ta no ko ni fai ta no ki he tsunami mo u to ko pe he mo me be i he pureanga e fai sio na ato ki ai faka wiki pe ko ga pe ke to ko mai nga hi fehu pe he ke ta to ta no ai ka to ku ke he Mr. Moimoi ke ne fa ho ko te ai na u press conference ki he fika ko ni ai Koviti i ha mo regular time pa hage ko ne mea tainimi aho ko toa pe ato e update ke ngahi fika kau whema ue mahalo haki pui toa he ngahi fika no wha matala atu koe ua gai whoke ngahi ofa ku o stau mai hake koe ngahi waka nai o mai koe ne mea pita tau whatofua koe waka e walu wai moe ngahi waka nai mai mea Graham koe ni me nusila koe waka e ono pau whai lewa ngā ue koe waka e ono e koe ni me nusila u na mo aike ave ke ngahi motu koe ni i hapai ke taktaha ai ki motu koe pai toi maha waka e toi ki auratu e taki waka e kamata he urat taktaha ke ngahi kolo koe ke whaamu bea hake koe ngahi palau koe na umousio i mua heni koe palau e taha ku ave he ahoni ke ave ke kamata e palau ando muka ke kamata e ulahe e whemau ke tau mafulia me he whawhalala ki he tangai mahoa a mo tangai suka ke kamata toa haki fumanio ke poka koe talo ai koe ngā whinga agen mo potkango we te nau atu e mo lai kumala mo wala mea pehe ke kamata whafoki mai e tau tunga whawhalala koe ni ke toa whawhalala me he hen auti po koe tufat koe nu atu ke lava ai beha te ki ngoue ke lava mau mea ha mau moui. Pahange ko whaki waka, lava i te whaoa o tau mata, mau aki mataika. Pero mo whewhono ngā ki ko ni motu. Ko whaamu e tai nimi, tau alu me immediate relief, alu ki he recovery, pia mo toi langa. Hange ko lawa ne nai, ko whale nima, ko kamata hono langa, toi whale ni ko toi ata mai ni mo ko ngai tolu, ai e te hoko toi whale tolu ko ni ata mai pe, ha ko ka kele, mea whakalao, mea whakakele, hoko at ki ai langa ma te pura nga ki fai langa kai whakatatau pe ke kai whaunga koe apa mo ngā koe kere ke mahino pe o ku tau ngāue pe whakatatau ki he lao whakataha koe ne tūsite kou tū maho inga ia mahalo nā ton ke toki aha tau press conference e o se whakataha tūsite whakataha pura nga pa mo ngai development partners maho inga ke sio pe ko ngai tokon di wala mau mai whakatatau ke ngai whemau koe o ku atu koe pura nga koe ka nau toru koe ate laite foki atuia ate laite kai tau mai ai kempra ko vaka tatau pe na lalahi pa uai ai fare mahaki ai mo wala mea pe te na wala tokoni mai pe pa o mai ai ngahi tanke vai o mai ai ngahi nau langa ke tokoni mai pe ke ngawe ko no fai ai wai fa malo ai ke Australia ke ngahi ta fa ko ya pa ko fa mana to pe o pa ke femau a statement kon ni atonga na fai iwena ko algo ke video ke YouTube ko statement fika te au manima pe ko Mr. Eiki muri ke ne ato ha copy o statement ko ya atonga ko na fai fika ko pa mo Ukraine mo Russia to ke fa malo be ba mo ki fa ma bo pe ta fa ta ha ta ni fa ta nge pe wa fa ta nge pe ke mo ma ha weekend lere pa to ki ya ha time we ka hau tau te whātata hama whai tau tānoa. Ka korpe ki whaasi. Pako i Kristo ko Jesu Christ, o whata mai whio he lau maari mau noni, tuku ia mau toluni o nahiri, ka whai pio tangata. Ka koe kakato ia o e Polokalama koia, ka koe whakataha e Palemia. Pana kau me kia e tokon Palemia, pe whaki e Minister Moimoi, ka maa whaki ai Minister Paanga, mo Minister ki muri mo e takmamata, mo ngahi kau tahtu Faiongoongo mo whamatala, ai na e ieniai, mele manu me he waa mitia koia ai whalearea o Tonga. Seo si pere me he letio ai se aswasiliana tawataina koia o Tonga. Ko Tonga whanua me he newspaper kakalu, Filokalafia kau ola me he newspaper talaki, ka e umaafoka soane.
Fifita me he mitia ko ia ai siasi katolika. Pea pe foki ki he komsoni whamawhalalea atonga le te o mo e televisione ka e uma afoka ki nau tolu me he tawhaaki mitia ko ia e ofisi Palemia. Ka maa Raman Lau Valap me he le te o e whaema valvalo poini e ono mo ki nau tolu pe anike me he kaunga ue ko ia ai whale whapureanga St. George. Kau maafo ki au Katarina Toi pe mo Luciane Luani me le teo valfito poine ni mape ke toenga o e kau whaifatongia ko whatalevu tui fua le sia te tana tohi kau maafo ka pita takafua mau whamalo atu na mo Moimoi off mai pe i he ngahi whamatala na i tuku atu pea pe he foki ki he ngahi whehu i nai whai pea ka pau na ike ke kau atu ai mea o ke whema ua au he ngahi tala noa koe nei whakahoko hangi koe mea e Palemia e te ai pe whakatahaya i hui ke kaha u pe ke hoko atu pe ko hi ko tūnga tau iai ko ia i Tongani kai malo ho mo mea mai ka mo mea